Alhamdulillah langkahmu lapun tak puja Rabbun sabetip waktu sabari salah menalah pantun kadruh lem ulun Saiful PTU tanah ujun rahbasah baarun patah gapayong gunda sigedu saboh masalah kaglaba ampun kebit mesusun di dalam buhu saboh masalah kaglaba ampun kebit mesusun di dalam buhu kebit cukup pajelanan gampong sampolam jurung kamepat liku alhamdulillah kapah senambong tinggai ba ulun yang kana tuju sayang balik rebah melambung uyup mesin tong duroh denganmu teka gelisah harap rebah lamtong sededat ulun menana musuh di dalam hudep napet ngon untung getanya tanggung menurut liku tegangan sakit wajib tak dukung demi untung dumho tak tuju ni bakmi tasib mejan pet ujung mewap melambung labaun paku suah meratip miubak murung ingat ke untung hana sebantu suah meratip miubak murung ingat ke untung hana sebantu menantam selalon tuan putron lain adun lone ingat laju haba sambungan rangkuman pantun tempat di ulun langsung lambuhu wahai erakan yang sopan santun tempat tinggal di Aceh Timur desa lon tuan wahai rakan lon sino ke ampun di Mantang Guru desa lon tuan wahai rakan lon sino ke ampun di Mantang Guru menyenan jagalah ne kunjung kapuleh rihon banle metamu mebek ke dua lonyo ne hubung ne WA langsung mangat mecuhu mebek ke dua lonyo ne hubung ne WA langsung mangat mecuhu ane rampag di pada lambong lamba upun tong ane lekutru memada nolon ujo sambong manteng berat sirong ne maklum laju memada nolon ujo sambong manteng berat sirong ne maklum laju